اف دمو همی دمینو باش بینر هجا از صالح دمیجر به خیر هاتنا و دکم ده خلک کنویا برنامه میوان و مجار ده و مجار ما ایرو او رزگار کرنا رقا دناورا امریکا ترکیه و کردین سوریه ده به داینا بریارا چکدار کرنا هیزن کردی ده چارچویا هیزن سوریه دموکرات ده امریکا رادگینه کو حسده او تن هیزا لسر عرده کو پارزگاه رقا دور پیچ دیکه و ده داعش نزیک تک ببه ترکیه اندام ناتو و حوالبند امریکا استراتیجی کو یپگه وکو گروپک تروریست ده ناسین نرازیبون خویا تند جه بریارا امریکا دین زمان بر پرسن کردین سوریه دناوا حسده دا به خیر هاتنا بریارا کوشکا سپید دکن و دا خوازا بردوامی پشتگیری امریکا دکن هیزن سوریه دموکراتو به تایبتی یپگه و یپجه تا که جان آسته دکارن داعش به تمامی تک ببن لباکور سوریه ترکیه چما اوقاس دجبریا وان هیزان دکه دمکی دا کو اوجی دخوازد داعش تک بچه حوالبندی امریکا و حسده استراتیجیه آن او تنه وان بکارتینه ده شرکی دمکی ده رقا شرع کردین سوریه آنا امی حوال بدن وان پرسانو پرسندن لگل میوان خواه آزاد کوبانی شلال گدو عزالدین تمو ناصر حاج منصور گفتگو بکن لیبره ام لوی راپورتی تماشا کن اپراسیون هیزن سوریا دیموکرات حسده یا دجی داعش لپارزگاه رقای بردوامه او وان روژنداوی وان رزگارکرنا باجار طبقه به تمامی به آوائه که فرمی را گهاندن بداية بفضل لدسبيكي دا بسايا شهيد رومت و آزادي شهيد طبقة ام مزگينيا رزگار کرنا باجار طبقة و بندا و فراتي جوارارات گهينين يكو پنجي روجان دريش كر و بسركفنا هيزن سوريا ديمقراط لدجي داعش انجام دام رزگارکرنا طبقه هات پشتی چند روزان جه چکدارکرنا هیزن سوریا دیموکرات جه آلیه امریکا و کوان وک هیزکا چالاکدارا تن جبو درخستنا داعش جرقا دبینه. The president authorized the Department of Defense to equip. سروک بریار دایا وزارت برروانی کوچکان دابین بکش بو هیزن کرد ناف هیزن سوریا دموکرات دا. جبو پشت راستگیرنا سرکفتنا دجی داعش الرقای. هیزن سوریا دموکرات او هزابتنه یل سر عرده کو رقا دور پیش دکه اوه نزی داعش تیگ ببه. لبران بروان پیشکتنان پرسگریکا نرازیبونا ترکیه دردکه و هوله که هیزن یپگه و که گروپکا تروریست دناسین و دبیجه کار لگل یپگه لامریکا نایه. Bu konvoylarda konvoyke de ala Amerika ba ala terörü yepegere bahev bu. U ev yek jib rasti em xemgin u aciskiri. Pişgiriya Amerika ya jibu yepege de dem Obama da dest pekir. U ev yek hin berdawame. Em dixwazin ev pişgiri be dawî kirin. Ev yek bandoreke nebaş li ser têkiliyên du endamên NATOyê jî çêdike. هلوستا ترکیه یا تند دوی درباره دا دید دمکی دا کوشان دکا بر پرسن ترکیه لواشنطنن و خو آماده دکه جبو کمبونا اردوگان دگل ترامپ. dolayısıyla Jiber vê çendê ez bawer dikim ku ev pirsgirek yê bê çareserkirin û ez dixwazim tewaya zanyariyan piştraz bikim û ev serdan yê bibe xalekî vebir di derbarê vê kêşê de. جبو و حواندنا خمن ترکیه دوی درباره دا امریکا لسر زمان وزیر بروانی جیمز مارس حوالبندی امریکا و ترکیه بشراز دکه. I have no doubt that Turkey and the United States will work this out. من گمانیه ترکیه و امریکا و کاری که به هف رابکن درباره اولهیا ناتو یا ترکیه و کمپینا بردوام یا دجی داعشه. ترکیه پیگیری بوی کمپینی هیا و او شرکا قایمه و اولهیا ترکیه خمامه یا سرکیه. د جهان ایرودا ولاتک یا دو ولات نکارن اولهیا خو مسوگر بکن اوی پیلوی بکاری که هف بش هیا. شر هیزن سوریا دیموکراتا دجی داعش نتنه پشگیریا امریکا وردگره بله او برازیبونا روسیا و رژیم سوریا یاکو وزیر وی درو ولید المعلم شر وان وک شرکی روا بناو دکه و دبیجه هیزن کرد دوی شریدا دیار کرن کو او دخوازن خزمتا یک گرتن و سروریا سوریا بکن. ددمکی دا کو او را کشان دناف برا وان آلیا داده بن دناف کردان بخودا ریاکسیون جیاواز در دکوین هوله کو هندک پشگیریا و یکی دکن و هندک دبیجن کرد تین بکار آنین جعالی امریکا و حوالبندی امریکا دگلوان نستراتیجیه او تن دمکیه جبوتک برنا داعشه. شری رقه براسي بنيرين مدى يعني جماركا كرد شرك استراتيجي يعني امنا الشر ذكنا ام دفاعي خاص كنا اف هيزا وحيد لسر عرضي انا هاتيكرن
اكو باراستنا قال خلقي سوري بتفايد كي تي خوياكرن هذا قصده يعني هذا سوريا ديمقراطيه بينهم يعني امريكان اولويات ضدنا مساله داعش كداعش بدون خنن يعني داعش انتهاء بكن ليه مخابن حتى ناتشتكي سياسي وك لازم بامريكان رب مره تنا يعني وقوات سوريا الديمقراطيه ازباورنا كان مستمريه تشكي مؤقته يعني قول قناعتي متشكي مؤقته وقت زونجش كتزان يعني حتى روي هيرو سوريا وقت تبلهفياك هي يعني او تبلهفي يتشكي شاف درنكتي حتى امجي يعني امريكان سبدا خشبر مبادن مع الاسف اما بمين يعني وضعي ما خراب بيه لبرانبر وان پیشکتنان لباکور سوریه کار دبه لسر پلانا 4 نافچین آرام لسوریه کو روسیا، ایران و ترکیه لاستانا امضا کر و امریکا هین به آوای که راست لسر اره نکریه هر چنده یک جمجارن کمبونا وزیرن دروین امریکا و روسیا بون لواشنطنا پایتخت. شارازا و چافدر نزیک بونا تکبرنا داعش دبینن و رنگ اول سر دستن هیزن سوریا دیمقراط به لی قوناغا پشتی داعش، هوالبندی نوین و قوناغه و دستکفتن سیاسی کردن سوریه او دنافگلک پرساندا که هین پیشبینیه که دیار جیرانا به. راویندوسکی، دنگ امریکا. بله بینرهجا و پرسا سرکت ناواندا چارانوسا خلک کرد چیه پشتی شر داعشه. جه بو شیرو وکرنا ویم جاره ام بخیراتنا 4 میوانان دکن. جه آلمانیا شلال گدو اندام ناوندا راگهاندنا هفپیمانیا اپوزیسیونا سوریه که به ریا سکایپ لگلمه دم باش که شلال؟ دم باشتش. جه هرما کردستان عراق عزدین تمو پیشمرگه خاننشین او جی به ریا سکایپ مرای دمات باش دکتور؟ دم باش. جه باجار قامشلو به ریا سکایپ ناصر حاج منصور راوشکار هزین سوریا دموکرات حسده. دم باش دکتور ناصر. دم باش. و هر وها لفر الاستوديو آزاد کوبانی اندام بر پارلمان سوریه به مرای دماتجی باش که آزاد تو بخیر هاتی استودیون ما دمات و میوان تو گهدار ما باش گلک با سپاس دکتور ناصر امج جم تدا دست پی بکن آگاهی داویج بو ما تذکاری هنه کی راگهینی گلو چکن امریکی و کو نمونه گهشتنا و آنا انها سلام شتر حميم ايفانيتا وحميم تماشاوانارجي حميم وداربانار كشاره سلام جمهوريه وحرمه بيشكشتم جو فورسيونا يعني كان في بعض وقتا هي سوريا ديمقراطيك فورسيونا لامتن ازيد صارني لك دوام كده دي صارني بده هالدم كيف بيجي جانا لده جانا كده سلاح جهاتنا سلاح جران جهاتنا مدرعات جهاتنا وقت تجي سلاحاتنا نتنيا وندري خوارتنا نبتدي دكتور ما بس من أفا داوية أفا تشك دار كرنا بريارة كوشكا سبيا داوية تشتك جوان جهشتية وأن هين تمام بريارة داوية فاضل ويجي سر نكي تقتل أو كر بريارة داوية بريش أو قرار هي سلاح بدن حسدي بريارة داوية سلاح ديرك بدن يكينية فراسنا قرب أوانا جي أزبورم أو يكينية فراسنا قرب مكلف بتوضيح اللي مثلا طاهنة ده حتى أنا تشتغل أمزان سلاحتين أما راس تسليمي يبقى يا يدبل أو سلاحية هاتي أو سلاحية هاتي صوزدان يا يكيدنا أو يا يبقى زانه ورسولان أبدا تبي زانه أو أنا عنجب دبل توضيحات باشه كيكي آزاد زوارم جمت الفيدر لأمريكا أف بأواكي فرمي هات راجهاندن كوي كردان تشك دار بكن دما وقت بده دما كده كل ولات بحثوا كده بيجن كرد تنتين بكارانين د شر دجي داعش ده بنرينا تر راست أمريكا كردان د شر دجي داعش ده بكارتينه ما بس تما هزين يبهجوا يبهجينه کانی مری بیچه ایکو شوپا سیاست امریکا و رجالات نوین دپوجینه و ایکو گدارده که شورش سوریه حتی هیرو امریکا دخوازه دوره که رجالات نوین بلیزه و دخوازه بنگه که خواهر رجالات نوین هبه بالاخص سوریه هبه امریکا پیشی که تداخل کرد سوریه و پیشگیری کوبانی کرد امریکا سر عرضه و هیزان دین و بری واجب به 3 سال تجربه خواب همو مخالفي سوريا هبو حمو فصالي سوريا وانا مصلحه قدوس تركي هبون تجربه خوان غير هبو نجشت ارمانجا خو او فصائلنا مخاصين خاصه حقتك
هيدا بآليكاريا تركي وبري قال لك جيفيني خليج برفتر شون برفت طرف اسلامي شون كردجي مان قواتك وحيد سر عرضه برخوادن ديجي تور سر خود سکنن جبو دموکراتی جبو وکوی جبو مروی بو حق خو امریکا یه خوازه و کاری بکی او کارا بردام بو يعني تتخازي ببيجي نكوام بكارتينه يعني تشتكي تخازن بنجها كاستراتيجي بودما كدرج الهرم دينن امريكا او قرار داوي كو عسكري وسيا بو سنه مرة سنه و سنه سلاح قال لك دقيقه كو قرار بري اردوغان ور امريكا او قرار اصلا ب اردوغان و همو هيز السوري سرع عرضه و همو قوات دولت اقليم را قلت انه دوست ما واقواتا او دوست ما بردوام بك لانه تنبنا داعش السوري نمعنا خطر السوري قده قال لك جروب دينا وقت داعش هنا قال لك جروب كاري دكن وافكار بردوام به وتسليحات امريكا دا بدايه تسليح كرداك جو اما الوادر كي بشكوا حكومات رئيس النهات جو اما بردوام بكن اول كاري خب دوس اخرى بكن حتى ان كان دوس ما في ملتي بهفر جيان ببن قالبا بردوام بن بين سنه زيتره بيجي بين سالجي كرد وملت سوري كانوا بالهف بكي وسرنيجي خب سكنه وشاغب امريكا دوست حكومات سوري به دوست ملت كرد به دوست خبه باش افكار بردوام افكار روني بو اسخازم هنا كي في مجاري لسر عرضه يعني تشو اتي دماكو ولاتكي وك امريكا تشكان باوكي اشكره وفرمي بدا هيزك لشكري لسر عرضه از في برسا خوش دكتور عز الدين تمام بكم دكتور عز الدين تو بري بيشمرغه بويد دما شريك كوباني دات هاتي ناف هيزن بيشمرغه دا باشدار بود شريك كوباني دا ودماكو امريكا بشتگيريا لشكري يپگه يپجرا بردات تبخلوه دري بويد بنرينا تشو اتي دماكو ولاتكي وك امريكا هيزك لشكري لسر عرضه بتايبتيه كرد تشكدار بكه بريك صالح نسبة أمريكا و تسليكني تشيك بو كردان أود تشتكي براستي بما قالكي جرينجا بو كردان يعني بشتي تجربة ناي باش أمريكا هم العراق ده هم لسوريا بو أو قددين كو أوبوزيسيون الفشل هنا بينكو بكردو قوتي راسا باوري بو كردان كر هيزا كل عرضه ديكو هيزا كردانه باوري بيكر دي فدوي باوري ده يعني امريكا خواست او ببه الو دكتور دنگه تمن بس يعني ما بس من اتخوازم يعني هر چکدار کرنا کردان بالجاليه کردان دا باشه بس ما بس من جاليه و سياسي دا جبو پیشروجا سوريه و چو تجربه هبه زاني چون انها اما ام د شرکی دونه يعني ام کرد شرکی دن لروج اوا ما برج دا خاص کری يعني او هزي كل عرضه شردگن لحمود دنیا دست خو فکرن گوت ام دکتور نظام دیاره پرسگریک او پیوندی اسکایپ گلته هي امي حول بدن چهار سر بكن لدوي دمد از بچم جنب بچم المانيا جنب ما مستای شلال قدو كاك شلال هون وقت بيجن هذا اوبوزيسيون عاليه ريفبريا خسر هون دبيجن افشر رقای نشر کردای و کرد به بشتار نبند وی شریدا چه تیدا نباشه کرد بینه چکدار کرن و د سوریا پیشروج دجی رولک وان هبه پشتی چکدار کرنا وان دستپیک بخیر هاتنا تا و هرچی میوانی تی برز دکم اما ام دبینیم براستی شر رقای وقت کرم کرد پرسا خود نشر كردي وشر ديرزوري جي سيبي تشيبه نشر كردي وشر اللي بيجي نشر كردي يعني هر خلق دفرك او شر خد كنوق ام تفزان ان هال سوريا روش بوي شر ناخوي بوي شر اهلي بو فيك دي بهوريا مد اما وكو كواليسيون وكو انجمن اجتماعي كرد سوريا ام دبينن خورت وكتي كردا وقت جمال خو جهري كرد كردستان سوريا ري بقرن بالصدى بحزارة شهيد ببن بين قرباني بداني جبو خاطر رقم آزاد بكن باشا كيكي شلال بس أولا دبيجن أبشر تجربة هزن سوريا ديمقراط وريفبريا خواسر وفيدراليزم باكور سوريا أو دبيجن أو تجربة كجبو همي سوريا ببيت سباندن يعني هر هذا كسوري اللي كدري شربكي بوان نخمة أو أنا دبينن كو سوريا بتفاهي دبي تجربة درباس بي بلكي ابن ريناق سوريا تبي يعني هيجن سوريا ديمقراطيك سوريا تبي بكن سوريا ديمقراط وكو ايديولوجيا خو وكو نرين خو ممكن الشعار هناك خيالي ب ايام طوباوي بالبهوريه يعني حلا مساله سوريا
اما ام دبینن دویگو همو خلک سوریا لسر توافقی بکن و دویگو توافق که هریمی و نیو دولتی جی چه به حتی نیگو مسئله وکو سوریا گفسر چند سالات تبلو هفویه و مشهد او گلکی وقتی به تعقید ویه حتی نیگو حلک جر بیدیتن دبهوریه مد کرد به تناخوا و هیجن سوریا دموکراتی به تناخوا خلال شر رقاده یا شر دیر زوری یا شر دورادی و نکاره بین تجربه فدرالی وگو تکرم دکد بیجه و وکو او دخوازن لسرانسر سوریا وقتی به تطبیق به ام مسئله یک نسهله و نرحت اما وکو انا کسی وکو کوالسیون وکو انتفد زانن وکو میوانی تی برریزی زانن ام پیوندی دارن به گلک ولات مهم اگ خودی رولن د سوریا ده و وان تشتا ام بوان گنگشه دکن یعنی او کسی گو تدخل دکن دنا وضع سوریا د دسپیکا شورش سوریا حیا رجعیو و هموجی دبیجن یعنی مسئله فدرالیه لسوریا بجيب جينابه الا بالتوافق بهمو بيكاتين سياسي وبيكاتين ديني مذهبي كيف شلال بس اوانا جي ديفيجن هز سوريا ديمقراط بيكتيج جالك بيكاتين سوريا او نويناراتيا بسوريا بتواهي ديك سر روبرا سوريا بتواهي هر حال از برسا تو وقت بي او خمين كنت دربرين بمن جم دكتور ناصر جارك دنج قامشلو دكتور ناصر هون وای که شلال دبیجه هون کچو کرن کردان ددن کشتن جبو شرکی نشر کردای چما اونی هر رقای یک شلال و هوالیوی وقتام شو الحميد جواري البوت وقتام شو الحزقي جواري البوت وقتام شو التلابية جواري البوت قدك دلا وري البوت سؤال الشواي براي جلال اخي اكيد في مواقعين مسألة طبعا بالتاكيد هيزن سوريا الديمقراطيك سديز دي شيست جي بيكاتيه دن الغيبي كرد اوايك دو مسئله شرعی به داعش نشری فکراتیه که نشری کردای شرعی تمایی سوریه آسیا گرک اموی جدا یعنی باش فهم بکن هناك گربه می سوری هنه هناك گربه می کردی هنه گربه می کردی بلکه هندری منطقه کردی کرداد لکی بهتر او لبن عنجر تروی هاوی وقتا داعش بوی ترورک نابنتوی حتی امریکا تهدید بکه ام پیش بزنن که ترورا خوبانی هات دمراندی جرا قاعده است بکر ترورا که حزکی و شرکت علی هات دكتور ناصر از بیش بس از تمام بکن و دون فاضی وقت یجی نده کرم که اما نکش سبی اساسی هانینه هگر ام دیویژن ام سورینه و هگر ائتلافی اناس کوالسیون هیزن سوریای دموکراتیک شو قاسی تمثیل نکه زیده ائتلافی بنا تمثیل دکه زیده ائتلافی منطقات تمثيل دكي زي ائتلافي او حزبي وطني هي دكتور ناصر كلامات تشيروك نتشيروكا كي زياده دكي كيناك تشيروكا كا اف شركي روايه نروي حرحال ازي بردوام بن ازي بين جم تجارك دن بس دفي ام بتش نوفرك ام بشتي نوفرك فكر الدكتور بشتي نوفري ازي دمي بدم تا دكتور بنار هجا ام بشتي في نوفري بدقرن بنر هجا جارك دنم ودگرن مجارا خويا ميوانو مجار كو رزگار کرنا رقايد ناورا كردين سوريا امريكا و تركيا دا از هول بدم جارك دن لقال دكتور عز الدين تمو جه هريما كردستان جه هولير برسا خو بكم دكتور عز الدين ما برسا بريدا جه بحثا ويا كيكر كو شر كوباني دا امريكا بشتگيريا كردان كر يعني هزن كردي سر عرضه كر وتركيا جي راضي بو هون بخود ناف هزا پشمرگي هريما كردستان دا اون هاتن بريا تركيا هاتن تركيا جي اري كر بورا و پشتگيريا وكر درباسبونه چات گوهرتن ايرو كو تركيا ناراضيه چکدار کرنا همان هزان لجهه كيدن که سال از وید و دبیرش بلکی ترکیه ناراضی و بس لی هات فرد کردن یعنی اجباری بود ترکیه کره دامه حتی هم کت ترکیه و پر آستگیش ترکیه برای چی کردن حتی هم کت نکوبانی و جو شرط شروط خال سر بدانه اگه دی کرده ایدین کردنی هزی که اوت خوازه کرده که بس ای مکواکو کرد لروجاوی کردستانه ما دستی خود دریش کرد که دست کنه به یاربطیه بکش بکو کوبانی نکوه و براستی جی یعنی لوی در که برخدان چیه بود نکنه بود کرد او جامعه لوی که برخدانی و حتی یکی 11 و بو روژه جهانی بو پشگیری کوبانی و یک انسان یک دولت یک سلاح نده کوبانی
بس دي سأمو يعني خو نبو باشا دكتور بس تنابيني دكتور عز الدين تنابيني جیاوازید نابینا کوبانی وکو باجارکی کردی و ما بین الرقا وکو باجارکی کوپیکاتایا مزن تدا عربه فرخيه دفدر كده راستا عرب هي بس هنا بيه فربو مثلا بو دجي داعش منطقي هانا نبس ككرد نيزكي كردان دا جيراني كردان دا اذا امريكا نائب بالنافي ما كردان بتنا بورد تشك بماذا بسلاحها بماذا اوات تشتكي بلكي زحمتها امن دولتك يعني مثلا هريمه كردستاني هريمه كي فدراله طابع عراقي معترفه ضمن متحده لامريكا دولتان تين مخاطبين سروكي هريم ديكن فلان ديكن لويدركي يعني او تشك دارانا هين عيدي بارتيان ايه احزابان وتبي فيها ويجي امريكا ديك والعرضيه كسته هنا قهرماني جد قدشتر فجهان دنيكيا يعني بيش شش قاعده امريكيين هاد سوري دا دروج ابدا دروج ابدا تشي بنا واجي دليلك برخدان ومستاقي كردانه او امريكا فهم كركو عرب باوري سيختي بون نوبه يعني تفكري تاريخ تبخوني تبني هر قاعده او باوريه نوفنا بيكاتين عرب وكرد وان وين هرمي داجي او خاب مجاركه بسري خويا براسي دم قالك نينك ام تدا او بكل نقاش بكن از بهم استوديو جميفاني خويا كيكي ازاد سبا سروکومار ترکیه اردوغان سردانا واشنطن ادکه و رنگ او هر حال و اف بابت بهتنی خوش کردن ناوینا واندا بنرینا تا و ترکیه تاکیجان آسیب سرکه به نهر بریار درکتی بریار چقدر کرنا یعنی هزن کردی ناو هز سوری دموکراتا لوی چاوا کان به یکی سوک بک و نه لکو چکین گران بگن دستین وان او بریار درکتنا بریار بری اردوغان وره اوا به اردوغان و دولت او اقناع بك انه قضيه داون صندنا بكردار وقوات قصد اوايا جدال تنه اوا بردوام بك و دي اردوغان شتو تاقلم او شتو في وضعيه كان باوجي امريكا را بده بسينه اوجي هناك تشتي خب ماشينه اما قافك جهاوي سلاح كان بك او اوليكاري امريكا وقصد را كان بك اوايا وبقافي هات امضاء كرن كسلاح مباشره هم هر كردان هم هر قصد اوا سكنون يدي دي كوبشي قرارات ترامب ستاند ودولت سروك نستاند حمود دزگاه امريكي سواء صحافته سواء دزگاه مراكزان سواء حكومات سواء كونغرس سيناتور حمو راضي بون حمو كيف خوشي خدان بشكري گرن بلكي ترامب چه قرارات ببور از ببرم امریکا بخوال سر به زمان وزیر بروانی جیمز مارس گوت ام ترکیه پشتراست دکن که ام اولکاریا سینوری و بپارزن او هوالبنده با استراتژی ایرو سروکی روسیا گوت بیوستی نینه به چکدار کرنا کردن سوریه یعنی پوتین و هذا بیجه مبسجی او که نه تي واتاي او ناكو غور دبيجن كو و اوكي راس كرد بين چقدار كرن يعني هناك دبيجن تني بجبو وان بكاربين د شركي دمكي داعش دا تمال سوري كوكي باور دكي سوري داعش تني دجمن سوريا او كردان او جوا كدينا مريض بخوازن او خوازه بلكي تركي قال لك افي غوتن وقوات قصد جمن بجي دركه دخون الممجمان وامريكا هات كتا منبري وانو تركان بلكي قافي كان به قافي مزنه كو اردوغان سوز وركه بسينه سنور خوب باريز زرار السنوري وين نبه افجي بر بالاساس به كرد وحمو قوات قصد احترامي وسنوري كت مشكلات تركيش افجي حقتك امورنا النقطه كك شلالكو اصارت كري قوات قصد وكرد بالاخص چه قوت سر عرض سوری هایی که کانبن زرار کردا گینن او زرار دموکراتی روزی پیش سوری گینن ملت کرد و قصد برصفه بده او حق کردان و حق قصد و حق فدرال شمال سوريا باش هر حال يعني او هزن سوري ديمقراط بهسدك وتبحث وان دي كده بجن هيك بيكاتي دجي تده انا بس كرتن كوان بجن نوينراتيا كردان تن دي كده بجن ان هناك امر هنا بجن بيتري 5 6 صديج هزن عرب هر حال از بجن دي المانيا جم رزدار شلال قدو كيك شلال يعني دا خافتنا خدا دكتور ناصر حاج منصور اني زمان كو يعني وان شكر ونجي نرازي بون وان جهه در رزقار كرن ون نشر ميا من بجي ولا جهنا دجي ون هزنا دانو ستاندنا دكن كو بيناسينه بكردان ناكه يعني چما هون بفي راستيه رازي نابن و بيناسينه بو يكي ناكن كو او هزنا براستي دجي ترور شر دكن
ام دبين الراس بري قصد ديجي تيروري شردك وقصد وقت جو كوباني ازاد كر يا فكي كوباني ازاد كر او تشتكي باشي يعني وام زانينجي او جنجي كردا خورتو كتشي كردا شروان باشن وميرن وخينا خضرجين وفعلا تيروري دشكينن ليش كان عندنا تيروري دي سوريا دي نيشه كرتني نيشه قصدتني ها شيء مجتمع دولي وشيء همو دنياي وهمو خلق عالمي القصد هاتن كومونه بو خورتو كتشي كردا تني ببن قرباني ما افغو جارك بسربينا تاكيد دكم اد وقت جو قوات قصد لدفرن شردكن نل هر دفرك شردكن اموكو انكسي دجايتيا وادكن يعني بهوريام دنولويه واما سلجنا راسك باتهام بدو انكسي باشا كيكي شلال از برسك اشتبك يعني اگر او نها دفيب اوبراسيونال ده هون بشدار بنا وكو هيزن كو او بيشمرجي روج كون دبين ايمنك وهون جي بشك جيبانا وديسا قوتبا افشر نشري كردايه پیشمرگی مگان حال روز آوای کردستان با بگمان امینه چوانا دوره زوری و مبر خونت دادلی به امنیت چون رقایجی مشر ندکر ایم ام بیشین پیشمرگی مبر درباسی روز آوای کردستانی بن بوگ بروانی ادبر حریم کرد باجار و گوند کردا و ملت کرد بکن ایش مد و مرحله دی بهوری آمده هر چقدر کی کرد ایشیوی دی مرحله دی گرک واب و گرک اجبر گو چاره سرکرنا مثلا سوریا و نه عسکری بوگو ام تفدزانن و داویجی لکوتایی و توافق کنیف دولتی به قلنا واب بمسألة عسكرية هني وبالشرط هني وبشكندنا داعش هني مسألة سوريا شارسرنا ببوفي يعني تشتيقوا قوات قصدك بفي حماسها راست يعني قوتنا وتطلع وبسركت ودونالد ترامب ريار دا قوان تسليح بك وتكلية تركيا وامريكا بر وباش ديشون اوانا ممكن ارتشتانا دكبه خدمتها باكاكيد مش ممكن دكبه خدمتها بارتيا كركري كردستان لام ايرو خباتكم بو قضيه كرد روج افاي كردستاني وبو شارسكنا مثلا سوريا از جاردن برساته بم جام دكتور ناصر كيكي شلال دبيجي لسر اصلا نفتوي دبي له هاتنك شي به دربار سوريا دا يعني اف جروب في هرمي رزگار بك في باجاري رزگار بك چه فایده نینه دبی لهواتنك نفتوي لسر سوريا چه هون بخوا وكو ربريه خو سر لسر اصلا نفتوي نوينراتيا والنبويه لسر عرده ونشردك لسر عرده والقربانيان ددن لهما لسر اساس سياسي ودسكفت نينن شد بيجي الازمه بيجي مرا سر اساس سياسي يعني يقتلنا نابنا سر بيجي ابشلو قوالسيونا ابشلو ائتلافات سوريه وابشلو انا كسد بري ائتلاف سوري ديه وشلو دبي يشيب منطقه سوري دتليه تاني منطقه كرديه هي وش منطقه ازوي براستي دكارم راكم اوايا دد دسكتني كردا دبي شري حالي ده قالك بس شي بونه ايجر هبر بي شري حالي سكن السي خواتي ديارن يجي تركيا تجي قوالسيونا يعني ائتلاف سوريا سيجي انا كسينه اوانا جي چما جبر رؤاي وانا نريني وانا تصوراتي وانا كش اوي چما جبر قوتا هنا بوهرتن دندري سوري ده قريب براستي هنا سر اساس هنا تمرين ديمقراطيك هنا بوهرتن سوري تشي بقى دي شرير هم داعش ده تشتن هم شرير هم داعش هم بروجيكت ديمقراطيك بارتي افاكرن اوانا جبر بشكل هاني وقتا مره تكبري لان عزاري اوده مريبه تشتنا تجاري مره باورك كسلاح جبيت الابيض رئيس امريكا وبي مذاكرين وورا جي بغيره ابادي ما كتب جهه سياسي جرتنيه راي دراز بطاقش تربيشم هنا هدك وينك هنا وانا جي لستا تروري امريكا دنا بلا فلقا فينن هنا سلاح جهاري برناي الا بامضاء حكومتها مركزي عراقي وقتاga استا ilişkiye asla pevandiya iro dindire Suriye diyaş live derece hane و بشكل هاني دربازه تجاري بره باورنا قوات هوا ازي عسكريين بله دكتور ببور از براسيمه خصن في بابتي باوكي برفرهتر گفتگو بك اللي مدغن داويه في برنامج خو دكتور ناصر حاج مسرور تج قامش لو بريا سكايب روشكاري هيزن سوريا ديمقراط بمرابوي دكتور عزدي دم وتج هولير بسكايب مرابوي شلال قد تج المانيا مرابوي سباس بو بشتربونا و تجي كيكي ازات بخير هاتي سباس بو بشتربونا تب مرا نشارن بداوي بين سباس بينرن هجال لفر ام دغهن داويه في برنامج تا جارك دن بمين خير وخوشيه دا وبخاطر ايوه سباس